What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Negas ngi giwa kamai kari tourist giwa emhapok kesatri yonga All Khasi Mekhalia Tourist Taxi Association AKMTTA sedangge yakhi klembo por dewam cha kari tourist giwa wan barjala kamna Assam wokit yaki bru shaki thau kesuri kirkhot ga AKMTTA de pasnge ki kari kamha tengar kerdam khla wa ki wig wig thau dewa penyang dagi kari tourist wa emyo nambar Mekhalia wapun kit yaki un kesuri nungkong dak so yaki kari wa melat tangwa haden wa wan tuklar no do magistrate the cha wan ye kri to reso la gi ta un ki savari haden ni ne liang ga sain de sam no ko da gi kot lakdap obata ye thumu yong ki akrdam khla do wan open huns MSDPO go sora yo tuklar hadrong ikso ye gini kri de wo kli na ga ya khmat ka AKMTTA wo kan thup yo regal dinas doling wo manu president ne wan yo bor gi wo so ye gini kri tourist Hawaii klam na liang go ya khmat ka AKMTTA do ongi wadak so ki ye kri yo pen siao tho cha go ya kri wa gi wo un ke savari lang ba gi kot lakdam Ini orang ini yang mentasi kandaitan kejenguk penwarning ai kompleks bagi saya itu bapak ini itu kopi ini kebiasaan rakho ini cara rakho warna dia kemetro smart bag bano di pernah bisa ini dari sini saya jadi pak nanti ini mesti ada punya pak ada anda dah kaji dia dia sam pamphlet ini ada pamphlet oh lah ini lah ayo ayo sam dan kat video ini sam di pasir dia ya tadi belum kuliah dah kau ke forum kan kita sensam di sini memang kau ini tidak ikut nanti sam kan lo berbiasa kan ni berbiasa kan ni kita kali udah kunci kunci kali kan seblok kan saya kan sebut dah ini kita tahu kita ada kena orang selesai nak orang yang selesai nak ini siapa yang tiba Ikli macam di operating yang sai doktor ini yang sai memang tu juga highway dia yang ada iklan maka SP official ada iklan maka di sini bah minum fluid dia kan ke bentang pada highway dia long on ada ni pak biasa yang kita selesai ini kan nak jadi saya ini kan kuat tipu kau Ladap sedang pesaka kubut nisan ini mansi mau kena gini bubun bah bakli kadang kadang jajai sari ni jajai kepala mana ada jai dah sampai ke pon yang ini bisa tak penuh jangan anggo kita jajai ini pak mesti jaga betul betul nisan lapis ini kalau dan betul ini lah warning menunjuk pintu express media mening express bagi lah warning ni peradaban ada pilih bakal nak kalian di peradaban kaan dan simkia bak ni melak ban titik lemah jenis dalam kita asal ada warning ni kata ada percaya ke kok grup ini apa grup lah warning ni jenis apa dah kaji warning baik express ini lah lah apa berok hidup begini lah send sikit tadi lah yang apakah yang datang berita berpilihan mention bahan tu ada pion di ada jinti ni bersih bagai anjel kan ni melambak tu nak kalian asal tu nama lokal taksi tu ia stop tiba pagi sampai tahu mungkin kuat lah yang dirasa pun kuat yang ailat ini bagi seperti dia slow Facebook apa dah apa
इसलिए आपको बहाला सर को बोला तो सर तो गवर्नमेंट तो हम लोग अगेंस्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो against चांस नहीं लेने वाला आपसे बात में कोई तो है ना, हम लोग का लोकल ही है, टूरिस्ट ड्राइवर नहीं लोकल है, चांस लेगा ना वो। बाई चांस एक पत्थर मारेगा आपका गाड़ी में, आराम से साइड कीजिए गाड़ी। बदनाम कौन आराम से कौन होगा? साइड करो, आराम से। मतलब अलाउ नहीं है इधर में कमाई करने के लिए, समझा। वो अभी हम लोग मतलब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए पॉलिसी नहीं बनाया। लेकिन हम लोग जैसे ये यूनियन लोग सब जो बाहर आने वाला गाड़ी सब स्ट्राइक करेगा अभी। जैसे अभी 2 हफ्ता हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट्स आसाम हम लोग का प्रेसिडेंट भी हम लोग दे के आया, कागज वगज सब, क्योंकि मना कर दिया 6 तारीख में, मतलब 16 तारीख में कमाई नहीं होगा इधर में, पूरा समझा लिया। हाँ, जैसे आप अभी इधर आया बंद हो गया, अभी मालूम है, मालूम कि नहीं? मालूम है ना, फिर भी आया बंद स्ट्राइक कर रही नहीं। सुनो सुनो, हम समझा देगा। हाँ, सबको मालूम। आपके लिए तकलीफ नहीं होगा। अब लोग टूरिस्ट है, इनोवा से आया, इनोवा से गया, अब वो इनोवा से भी जाने सकेगा। खाली ये जो आसाम गाड़ी है हम लोग मतलब अलाउ नहीं है इधर पूरा साइड सीन मारने के लिए, अप एंड डाउन। सुनो भैया, जैसे गुवाहाटी से अप एंड डाउन, you came from work, right? If you went to hospital, if you went from a government job at all, so you can come and visit Shillong, after that you can go, including with Assam vehicle. But if you go to still tourist spot, we don't allow Assam tourist vehicle. क्योंकि जैसे ये जो आसाम गाड़ी है सब उधर कमाई करने के लिए आएगा। हम लोग जो लोकल है, मेघालय पीपल है, हम लोग कमाई करने के लिए नहीं मिलता। तो भाई हफ्ता में एक बार हम लोग ट्रिप मिलता है,